Chickpen Saxia Monflatin, Monfujiri Monotna. Tony Socho, Queen Go New Muzula, Chickpen Saxta, Josel Padona, Jazure Loscus Nando. Facebook was YouTube, Madico upload Javia to Biscongo New Muzona, to Santra Sake, Chipping Naplata, Wetno. नेपाल सम्बर छिन्छ व पीपी तसला तो नमिखा अष्टेगु 2081 साल असार महिना 1 गते सञ्चरबार अष्टेगु ठाउँ सलुख ठाउँ या नेवा मिदुले नापनापठे नियम इप्नि प्रतिक्रिया नापा छकोनिको उगु ठु जुनावेडो ठय चले आवेगु शुक्रबार खनो अष्टेगु तसला ठोक चतुर्दशी खनो नेपाली लिपि विशेषज्ञ पण्डित हेमराज साके चेखुरो किनिगु जन्मनी ख वेकै जन्मनी चले वेक सम्बन्धी बचाखाको मसिका नापा नेपाल भाषा नाजाम बाख चोमी रामशेखरी बारे चाकुम्बाको फाको खन जुनावेडो अले डठी डठी ठिठी मिननिने ये सांस्कृतिक इतिहास विकास वेबले येले नाजागो महाबुद्ध देगो डेकेको ज्यान्जाकोमा पण्डित अबेराज बन्देजुया निगोको पुस्तैमा पण्डित हेमराज साके ढोडो वइ उबले उबाले नाजापि पण्डित अमृतानन्द बाँडा पण्डित सुन्दरानन्द बाँडा थे ठौकने नाजाम पण्डित हेमराज साके ख हेमराज तालकी नेपाली जुगमको हलिमहे बौद्ध संस्कृति लिपि विशेषज्ञताका मस्यु हेमराज साके मचुब्लै ना आशकाजी साके जुयातन वेक मा बोया याक सन्तान ख टोर टक काय आशाजे यहाँ डुम्ज्या वेक त मा बो पिसा आशकाजी ना छुनाबिल वेक व्या सोड डुब्ले बो मन्ट नेपाली समाज अनुसार छे सुसा कुसा कमाया मामे हामे मुरब्ले वेकै मामा टस्क दुखसिया वेकै त सुसा कुसा ना बोलंकल वेक मचल्यामिले कुल परम्परा कथा शिल्पकला ज्याना बिजत बौद्ध संस्कार बोलम ज्या वेकै ध्यान बुद्ध धर्म पाखे व थुप्ले वेकला धर्माचार्य शिशुमच कथा सेकी सिज्ञाना बिचत ठेखना वेकला ठौ शिल्प जाटोटा बुद्ध धर्म हो संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन याका बिचत वेकै स्कुल कलेज दै धर्माचार्य संगठे ख वेकै पाखे संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धान्त कौमुदी अध्ययन याना बिचत हेमराज साके बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जुसा वेकै छनाबेस मसिकट यो नेपाल लिपि ख वेकै नापा प्याउ सपोर्ट हे नेपाल लिपि संग्रह ख ठोसपो प्यावेरका नो पुस्तै पि नेवा ल्याम टेसन नेवा अखसे कि ज्यायको क्वाल जुल वेकै कुटलैना ठाउँ नेपाल लिपि रञ्जन लिपि सोपि ल्याम त यक्को डेट गोटो उबले नेपाल लिपि अटिगो नेवा भा बोनी चुए ससा नेवा लिपि चुए सोपि तस्कै मोजको दु ठाउँ नेपाल लिपि चुए सोपि बोनी सोपि नेवा त यक्को डे ल नेपाल लिपि न बालका छलबल ज्यावो त पण्डित हेमराज साके देन ख जे नेपाल लिपि सेका हुन पण्डित हेमराज साके पाखे खरका गौरवपूर्ण ठया छन् वेकै महत्वपूर्ण टौमछि सफो प्यावे ढुङ्गो उकी मध्ये अप मिनट टुका सम्पादन जना बिजाउ सफो श्री स्वयम्भुमा चैतिख ठो सफो चेट मिनट ना वेकै गपै पुइ जला लिप ठंगे छ 25 कुल वेक छुकट यु बारे ठो ज्याजै छकोच थासे छया साध्य मजो वेक नेपाल सम्मति 1046 तचला ठो चौठी खुनु भुख अथे नेपाल सम्मति 1133 साले मन्ट वेक या चेचार फना चे गुरु क्योंगो जर्मनी लुमंका वेक त भापूर्ण श्रद्धाञ्जली देछया छन् पण्डित हेमराज साके बचागाउ मसिके टुंका नापाङ मेपाखै ज्याजो न्याके सुकुण्ड चाका मंगल सुवाय मनोत्ने टाटना छंगो पुङके न्यागो पलाखे नुगल हना अष्टमण्डल स्वामाको काका सग सुभाविया देशाबिया मिचनाटम मोचिबारो अमाटेल लेचनाटम मन राजन कमी सोचनाटम प्रवेशमान साके सुकुण्ड चाका मंगल सुवाय मनोत्ने सुकुण्ड चाका मंगल सुवाय मनोत्ने तातुना छंगु पुवने मा ध्यागु पलाखे नुगलहना अष्टमंगल्या स्वामाको खका सगा सुभावनया देछाबिए सुकुण्ड चाका मंगल सुवाय मनोत्ने
सुहे बखत या भीलक से लुखा कलश नीलखा जागू जवा खवा छे यांगु जकसिन टिका स्वाफो छुका थोदिया लस खुशिया थोदिया लस खुशिया सुगंधा चका मंगल सुवाया मन तुने आशिष हकाली पिनिगु सुवा देछा छन्ता नुगु नुगु पला छंगु सुथालायमा छंगु जिगु सकल यगु भिजेमा जय जय मा भिजेमा जय जय मा सुकुंदा चका मंगल सुवाया मन तुने हिन्तुना छन्ता छंगु घिसलागु पलायाता हिना चोछा नगु थे झिलमिल अझा चुए चुए तुता बना शान्ति सोस्तिया ढिङ्गु स्वावागके ढिङ्गु स्वावागके सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने तातुना छंगु पुवने मा ध्यागु पलाखे नुगलहना अष्टमंगल्या स्वामाको खाका सगा सुभावनया देछा सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने थाया नापाङ मेरुङका वंगनेवा मिजोजना ठिठी कठाय हिसिदुको किपा नापा जोजलपा नमस्ते पिन्तना सुबाटेको खम्पोछा या डिप्रेन ना भने दक्षबे नापा कान्छपाई कोजु मदनमान राजभण्डारी रवि जोशी रमेश कपाले राजु सिक्राकार तुलसी केशरी कोजु शान्तरत्न भद्राचार्य डुवाल विजय सुरेश लाकार रत्नमाया जोशी स्वरा साके राजभाइ साके शर्मिला महजन प्रकृति देउच समीर साके गीता खर्गे रत्नमाया घुलु मानिक साके रवि जोशी व किरण खर्गे ठटे वंगु जाजो मुक चाहिँ खुइन्यामेस न शेरना डिजुल उकी मध्ये सानछोरी साके राजभाइ डंगल चन्द्र हेरा नरेश श्रेष्ठ गोर्की श्रेष्ठ सुरेश लाकार जयप्रकाश साके निनु श्रेष्ठ किशोर टुस मदनमान राजभण्डारी हरि शेष रामबाबु श्रेष्ठ पुरुषोत्तम टमको लुमिन ताम्राकार राकेश मर्जन नरेश एम श्रेष्ठ आनन्द मोहन रञ्जित व रमेश कपाली तुलमध्ये राकेश महर्जन जो खुगो ग्रुप है किशोर टुसा जो निगो ग्रुप है मदनमान राज भन्ने जो सोंगो ग्रुप है रमेश कपाल जो छिनगुंगो ग्रुप है शेरना डिगल छिकपे सकल पाजु मेल पिन्ता यको सुबा दो लिपना ठठे लाइक कमेन्ट ना प टोम फिक शेरना डिगु मनन आ ठोरंगा कमेन्ट बनिक छ
उखने ज्याजुले दुठेक मफु कमेन्ट को दक्सवे नापाम पनि तो जयप्रकाश साकी जो कमेन्ट ख उखने वेकला चाहिँ ने तो ज्याजो रिकर्ड यार गाट्ने तो चाहिँ कमेन्ट वले उखने दुठेक मफु त ठाउँ चाहिँ दुठेका छ न वेकला ठुटा चोइ दिदो जुजल्पा शान्ता दाजु छपिनको ड योग न्याइपु ज्याजो न्याप्लेन ठ्यान जना छ न छिटो काप्टे च्वाटेको चित्रै त पोबा रहेको ख से भाषा जग ठानका रहेको छ ल नेवाटे न ठिठिक न यको पोबाडो नेवा पोबाट तस्क बाला बालासा चुइपि तस्क मजुरगल नेवा पोबाइ त गुवाज पोबा न ठ्यागु या ठाउँ त ठुलिया जुलर गा चाहिँ वेकला पोबाइ बारे चाहिँ जानकारी बिहाडी गल अनिल सुवाल जोन ठुक्न चुइदिगदो जोजल्पा सान्तरा नेवा मिजो 161 ल्या ठिठी हलिमले चाकुमाको फागु सवा व बाला सुबार गा चाहिँ वेकला तैदि थ्याटो रवि जसजो नेवा मिजो वार्षिक उत्सव व चिच नखाइ लस्ता छपिन्टा व नेवा मिजो सकल सुरोटा पिन्टा हार्दिक शुभकामना गा चाहिँ वेकला शुभकामना बिहाड ल छिटन जुगो पाके यको शुभकामना दो ठटे मदनमान राज भण्डार जुन ठुटो चुइदिगदो जुजल्पा सान्तराजो नमस्कार भवतु सब मङ्गल आज नेपाल समर्जिकार 44/8,1/2,7 अर्थात् 1144 तस्ला ठोट दुटिया शनिबारको दिनमा सबैलाई जुजल्पा भिष्ट सबै सुखी र निरोगी हुन् आज 2081 जेठ 26 गते ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया 8 तारिक जुन 2024 शनिबारको दिनमा भगवान श्री शनि महाराजको कृपा दृष्टि हामी सबैलाई सधैँ प्राप्त भइरहोस् भनी कामना गर्दछु मेजो पोङ देना ठाउँ गणना पोङ मरु सल्लन्या अले जे मोठौ छौ खचके निन्तना व छुटासा सिस्न गएटा डक्ले लिपाङ व गठा मुगएटा डक्ले नापाङ नखटाइ व छु हिसाबमा ठाउ ख दयको डक्ले नापाङ व लिपाङ ठाउ खला वला मखो अले गसजुया डक्ले लिपाङ जुल ठोछट खसी के दुसा जुर का चाहिँ मदन मान राज भण्डार जो चोइदिक जुल छिगो कमेन्टलाई यको सुबाडो छिगो थ चाहिँ सिस्नखै बारे जुगो विचार ठुक्न दो सिस्नखै त डक्ले लिपाङ व गठामुगै त डक्ले नापाङ नख छ्याट आउटेउ बारे जिन ठटियर काल सुगमखो गठामुगै त क्यामजन नख व सिस्नखै त म्यामजन नख टाउ चल न यो कोन्डो ठुकिन छ कारण देफु तर ठन छिस ठिक मफयाकुल संस्कृति संस्कार मोठिया छिस गुल्खे चलन र अन्धविश्वास तका पट्यामया न तर उके छुन छु खेल्डुको कारण दयाचुन फु थटे गठा मुगै त क्यामचन नख व सिट्न गए त म्यामचन नख ढागे कारण फेर गागन चुया टगो मुख ननि तर जिगो विचारे नेवा समाज डक्को ज्याख मिसा मिजै त इना बियाटो खण्डो ठाकुको या माउ ज्या मिजै त अफको यागो यक्को बल माउ ज्या मिसटिन त बियाटो खण्डो ठोबारे विवाद न ठन्फु तर ठन्ठुके पाके ध्यान मोबि नेवाटे सम्बटे सुरु कसला तो पारुन से सुरुज्या कौलगा अमै खुनु कोचाइ ठटे विक्रम सम्मत न बैशाखीय गते सुरुज्या चैत्र मसान त कोचाइ नेपाल सरकारी आर्थिक वर्ष श्रावण सोनटे निसे सुरुज्या मेगु साले असार मसान त कोचाइ तर नेवाटे नखचक टिटिकट हनी खसा त नेपाल सम्बटे पात्रको ठ कसला तो पारुन से सुरुजीको मुख खनी नेवाटे नख सुरुजी ते गठाम न निसे ख गठाम वोलकी ठिक्नु ठिक नख चख वै सिटनगर हि नख यते दक्स्वे लिपाङ नख ख सिटनगर टुंगा ठुक्सी नख चख कोचल तो सिटनख ना छु इ झासुलो ने अले वावे सुरुजुलके वापी हटा जितिङकै वापी त शक्ति सञ्चय जा सिटनख ख वापी कोचलके इम फुर्सद दे सिना ज्या दुकसिया वापीको साक गठाम न निसे इमसा हन रमजम याउ नख चख न्याकी ठय कारण गठामोय त नापाङ नख व सिट्न गए त लिपाङ नख ठाउ जुइमा रे जिगो विचार ल तो जिगो एकटी विचार ख मिले मुजो सक्षमय नादिस किरण खर्गी जुन ठुटा चुइदिक दो नेवा खय जगमखो देह गौरव ज्याचम यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ त नमन जुजलपट दाजु ठुक्सी यस ए परीक्षा बिया ओके लिचो पियाचना दिपे के किजा पिन नप जिम म्या मेजिन आसयाना थे लिचो बालामा रका पिन्तना नाप आस्का यासे युवा जोश जागरण जाउ मिसपो सकल नियम 5 मिनेट न्यङ काचना ढकाचने किरण खर्गी जुन चाहिँ दिकु जुल किरण खर्गी बाजो कमेन्ट्री लागि सुबाडो नाप म्या मेज या यस ए लिचो बाले रिगो मनोत नाचना नाप म्या मेज त नेटु पिन्तना देसया चना आछुवा इनापे मिनिना दिस युवा जोश जाग्न जाग मेटया दिगले खबिलो मिजको गुले हाले दुखव पीर भया शाचा बखाजको गुली कने नुगया कापी भया आठो मिनिना दिस रचनाकार बाबुराज जोशी संगीत बदन शर्मा गायन शैलेश प्रधान व पासपी ख बाखजक फुलिकनी नुगया कापी बोया
बरुची छकाटौँ फुक्का मुनि वनको बला वनको बला उबिलु मिर्गत उले हाले दुखो पीर गया दुखो पीर गया भगत भक्से खनी गुरु स्वतंत्र मंके गुसाजी नाले गुसा भगत भक्से खनी गुरु स्वतंत्र मंके गुसाजी नाले गुसा बरुची छका झुरुक्का दने बरुची छका झुरुक्का दने जीवन ओबिलु मिर्गत उले हाले दुखो पीर गया दुखो पीर गया मेनुङ्गा अमर बहादुर डङ्गोले चाहिँ कमेन्ट्स वेक्ला चाहिँ सुबा गुर्जुरका चाहिँ नि न्यू शब्द चुइडी रोठटिया न्यू श्रेष्ठ जुन जजल्पा नेवा मिजो 161 कगो व पेरो क्यंगो लस्ता यको पिन्त्रा काटे इतला न्यू श्रेष्ठ जु जीवना छिटा यको पिन्त्रा ना पास सुबाडो ठटिया रवि जस जुन नेवा मिजो सोर क्यंग वशित नकै लस्ता सक्षता पिन्त्रा तेजिला रवि जस जु जीवना चाहिँ छिटा पिन्त्रा ना पास सुबाडे छ आत्मा ठटिया लाभ रत्न तुलाडो जे चाहिँ कमेन्ट वडो वेकल ना तेजिला ओहो सन्नेवा मिजो न पेरो क्यंग ढंकल खनी गाचना वेकल चुइतला तुलाडर जो छिव कमेन्ट ना जिना चाहिँ ने छस्के जुठे जुल ख्याया या ट्रिटमेन्ट चाहिँ अंक चाहिँ ठेन नुकल खनी स्टा वस देगा दुले यको सुबाट ठटे किशोर टुस जो ठुट्न चाहिँ जुजल प शान्त राधा जो वंगो वाले जिगो कमेन्ट वाले जिमा ढा लो छ आख गनकुटो उन्थे ढामु प्रर गा चाहिँ वेकल सुइतल छिगो चाहिँ म मिचा चाहिँ वग जी अले लो छ गन गन कुटो उन वस जुमन्त जिला आना चाहिँ वेकल ठुट्न चाहिँ दिक्यो एन छ ससेना भया बना बियोगले सुबाडो खला गुले गुगल चान खेबाली से जोला जुलके खवा हिला बिय खनी चिस्ना वाचाक मुफिया चुनियर का वेकल चाहिँ दिक्दो अले हाना वेकल ठुट्न चाहिँ कमल क्षेत्रीको मेगु मे जिगो मिखा स्वे चन्द्रमाट्या गुलिबाला छंगो ख्वाटा मिनिने डेडेगो मोसलो खनी हला साइड मेग वाले ठोइरेका पल्स कया ठोक ठने टोटेरका वेकला हाना खसना गाटो यो कवि श्रीचन्द्र श्रेष्ठ बारे मोसियो खसी खना जे लावानी जा ठोक ठुलिया जुल
थोपाले नान बुद्ध जयन्ती है खछरा निथने 2058 साले नागबा पाल 2545 जन्म स्वर्ण जयन्ती हबले डकले नापा खुसी नियर किंगो लस्ता नियम श्रावनेर प्रबजे यागो गोसा चुंगो ख उगो क्रम ठौं टक्न मुद्दिके न्यानावे आचंग डंगी गा वेकला चुइदल गुके छम गैर न्यावाला 2561 टक मुद्दिक श्रावनेर ज्यावे आचंग गटका जित कनियु ख आन जुनला मुजुनला मसला वेक छम बर्मो जाति ख ना ठ्याक्क लुम मुजुल ठोक ठुले जुल गोगा मिछि व उठ मेग छट खटा छमनिम मन हुआ छिगो पासे व्याकरणमा सिंके भन लिफ्ट मोटस या जिते निगो आख मुछु सुएगु यानाटका प्रभाव किनिगो पछि मनु सालिगो कुटय नाचन छिसन लिफ्ट मछिले हुआ सुगटी जुइतेगु मुसुपि मुखो छिगो पासे या नाट पालना टमठे सोसाय मरियाबी अझ आफ्नो खे ल्युल्यु मोनिगो गुल्ट प्याच दि ठठ पिन्सा बिजायना दिस हस्थौ त ब्या सुबार का चाहिँ नि किशोर टुस जुया चाहिँ ताको कमेन्ट ठने कोचाउल किशोर टुस जु छिगो पञ्चकोल ठे चाहिँ न्याटा घाँस बका जाउपट्टि न्यसै त कमेन्टी त चाहिँ गुपट्टि चाहिँ लिस बिदै थिए त चाहिँ अलमले जुल होला एसा चाहिँ डक्ले लिपङपट्टि चाहिँ त भाषा चाहिँ विसर्ग टेउ मटेउ आखा छिङ्का चुएउ मचेउपट्टि गु खछिस ठन पिटे याद ल आठकै बारे चाहिँ जिते याचन माउलो छु खमरो जिटन थ बाखा बिखा बनि बेले त विसर्ग ट्याटोपट्टि बनले चाहिँ पच वन्ट अफु मखला विसर्ग टेउले चाहिँ पच आकार चाहिँ नयामाले अकार नयामाले अले विसर्ग मन्टला चाहिँ उ मरेको नयामाले का मगला जे मिस्टेक जुले अखे चाहिँ द वनले चाहिँ विसर्ग डट्टा काटा सर वनले सर सर वा खुल्ल वा मगला अले छिङ्का च्याटोपट्टि न छिङ्का मोटौल न छौडु छिङ्का टौटे चुएबले न चाहिँ उ बुनले छिटा बान्जिरकोले अपो अले बानिमुर पिन्टा हास चाहिँ नि त छिङ्का टौसे न छिङ्का मोटौपट्टि आखा वगा पिन्टा अपो खनिका आका ठुके बारे चाहिँ हालात नि मखट जिगो मिखा स्वे चन्द्रमा ठे गुली बाला गुली छंगो ख्वा सुमय ड सुमय छंगो रूप स्वे देवंगा गजल छि मोहन काजी लेवो स कमल छेत्री
बाला बाला तिम्रो सँग मिठा उकी साहको मिठा फुसी झन् उकी साहको मिठा फुसी झन् झदाती झङ्गु खा झझथा अति झङ्गु खा ओ छुमया ता छुमया झङ्गु रूप स्वे देवगा छुमया ता छुमया झङ्गु रूप स्वे देवगा जिगो मिखा से चंद्रमा थे गुलिबाला गुलछंगुबा मते आसे फाले गुसा संके मते छा नायो गुल्हा मते आसे फाले गुसा संके मते छनायो गुल्हा मते आसे वाले ओ गुसा संके मते छनायो गुल्हा चंद्रमाना बची सुपाचा चंद्रमाना बची सुपाचा तो पुगु स्वे झन अति बाला तो पुगु स्वे झन अति बाला ओ छुमया ता छुमया छंगु रूप स्वे देवगा छुमया ता छुमया छंगु रूप स्वे देवगा जिगो मिखा से चंद्रमा थे गुलिबाला मेडुंगा ब्रह्मदेव श्रेष्ठजी कमेन्ट वेयाचौँ डो जुजल्पा सान्त्रा जो लोकौँ वाउठ ज्याजो नेवा मिजो 161 लाई यकु सुबारका चुइदल तरे राजेन्द्र बि श्रेष्ठ जुन भिस्ट जुजल्पा सान्त्रा जुरका चुइ दिठ्याटो अमृत रत्न साके जुन जुजल्पा जिन चयाटैगु मे छंगो गाचुटन ठेकाटला आफ्नो सुबा छटक म्युजिक भिडियो सोसो मिन्यनि बले भिडियो ले केङ हे जग दिमागे चाला चुनि सा म्युजिक निनि बले मिन्यनि ठमा टुकमा याना कल्पना चाहिले दै ढेगे चने वेकला थइ चने अनुभव चने कना दिजुला ठटे आनन्द मन रञ्जित जुन ठुक्न चुइ दिगदो नमस्कार शान्तराज भाजो कने छिगो नुगट वाले बार्से शताब्दी लिच्छवी कालीन स्टुडियो नव सिट नकैले नापा नापा लोइटे टुगा पुखुट सुपि जना नखचक हनीको ज्याजुले व काट मार सोतो होला स्टुडियो पुज याग जिरगा चाहिँ वेकल चोइ दिल ठ वेकल चाहिँ रोमन लिपिन चाटो जि ट्रान्सलेट नेमले ठ काट मार सोतो होला योपटी जि ठिक मुफ्त जि छोटा ठिक कथ हिल्न मुफुजी माला ठ जि ठाउ मोठुल चाहिँ आनन्द मन रञ्जित ज्यो चाहिँ ठगुपटी सिट नकै बारे चाहिँ सिट नकबले लोइटे टुगा पुकुट थयो सागा डकोचनी चने सुजैरि परे गर्न संकेत जना दिउल ठटे आनन्द मन रञ्जित जुनो वेकै मोबाइल नम्बर बिया दिउलो 98 41 47 62 56 हानच कथा 98 41 47 62 56
सुनाना वेकाट सम्पर्कया मासा ढका वेकला ठुन नम्बर बिहाडीको जिप हो वेकाट यो सुबाटो ठट्या रत्नमाई जोश जो हनिबम प्रस्तुता जो नेवा मिजोइ लागि सुबार घाटे ढिन्टो श्री कृष्ण जोशी जो जोजल्पा नमस्कार शुभ रात्रि काचुइतल वेकला बनी चाहिँ जाजो जना डिउ जे वेकला शुभ रात्रि टेटल आ छिटो जाजो चाहिँ सुटे चाहिँ प्रसारण दिउले पिस त गुड मर्निङ काचिस टाइम आउला ठटे रमेश कपाल जो चोइदिगो नेवा मिजो जना तुना डिपे सकलस्ट जिगो जोजल भव अभिवादन ठोल्यान नापटे पुंक चोन्थिया कोठ्याङ्के कोचाक न्याना वखल डंगा भ्या ये वम्बाले चुना दरबार हाई स्कुल बना ठग चोसना यक्को साहित्य सिर्जना यु कवि पढ छापा जना टिम सिधे चरने जीवनी कना याका दिगो ठो जाजो न्यनी खन नापा टको मछि निन तुनको सिसिनकै बारे कनाडीको छिगो प्रस्तुति यो क्वेच छाबो हजु आवेको म्युजिकले उकुन्तिन पिजोको छिटटार हृदय महाकाव्य सुगर सौरभि छौ अंश ज्ञानमल भजन दुठेका हाका टौमे तारा जगत मरे ससिटे धर्म सेना सेनापति थे बोलिया मेछपो ठोम्मी जो पाखे निन दैगो मन तुनार काचने त रमेश कपाल जो चोइदि जुल कपले भाजोसको इनाफ कठ तारा जगत मरे ससिटे धर्म सेना सेनापति तापति मि जना होया ठोचने फेसबुक लिका या ठकै चाहिँ अके हालाटो मेस्यो लेटियाटो मेस्यो छुन उल्लेखना त मरो तर ठोम्मी चाहिँ नि चितदारी हृदय मा काव्य सुगर सौरभ हो ज्ञानकाजी मानन्द रञ्चाटोपति कपिल वस्तु सब भगवान नांगो प्याखै त मिलेजिक सुगर स्वरूपीय अंश ज्ञानकाजी मानन्द रन छुछो अंश थपेना टौ खनिला आठया मिजि जुनायो दुन्जना दिस Fogi wasapuna wo momonu wana jimyo wo khaila yo ma ghachayan ho ghama wai the sukutiyan ho mulun ya the pudugal ganu ya nyo wo ma
से कि पुता छ बहु म छुबी अभे खसाला छिटा न भियाई पुता छवने जिल हु पुता हु याकन वना छ थ बौ याके अंश फोन मेदंगा ज्योति रत्न साक्य जु चाहिँ न्यू शब्द ठन्चुइदिउ वम्बा टोलिया काजिदाई देगा तो खुन चाहिँ चिसा सिधे चरण श्रेष्ठ यो बारे चाहिँ नि बनो लेखै बारे वकला चाहिँ फ टिप्पणी ना दिएको ल सिधे चरण श्रेष्ठ त अन त्वा बाले छ पिन्छ काजिदाई दाई खुनी
वेकला ठुल्डुमा काटिदिएको ल ठयका कमेन्टेटर चाहिँ नि रमेश कपाल जो टुक्न नचुइट ल ठौ चिन ठन ढाइगो कान्जना वेकै जीवन नापान छ्यान्जना वेकै यो त खन खन तर मोसु सिल गा चाहिँ नि रमेश कपाल जो चाहिँ त्यो ल आ ठोन का छपो नुच्छे लक्ष्मी टुस जो चाहिँ नि कमेन्ट गया चौँ वेकला ठुक्न चुया टाउटो जोजल्पा सान्त्रा दाजो जे नापा खुसी ठुक ज्याजुले इनाप छ्या तना जित निसा देखारा हाला ढेगो हाक्न छक एल्बम चंगो टाइटल मे जित तस्क योग ज्या ठो मे गायक टंकराज साके जुन हाला टाउ ख अला आ चाहिँ निसा देसार जो सोलेन्जन त इनापेना चुना रका चाहिँ नुच्छे लक्ष्मी टुस जुन चाहिँ चुया दिग जुला होला नुच्छे लक्ष्मी टुस जु छि ताठेन ठो हाक्न छक एल्बम मे चौपटी ठो मे जि ले आयाला नेना दिस
नियमी पास भि जाजो न्या खट्न चाहिँ ठाउँ जाजुले रामशेखरी बारे छटनिर चाकुमाको फाको न निवे उपचारी घोषणा न ख जाजो रेकर्ड या वन भले ओ जाजो रामशेखरी बारे छु दुठ्याक मफुट र इल मलाट टाइमल के ठाउँ दुठ्याक मफुले ने लिपा सम्भव जुल तासा लिप यो जाजुले चाहिँ दुठ्याको कुटो या ठाउँ यो सचिव खुइनिको नेवा मिजो कोचाले तासन ल जाजो नेना लाइक कमेन्ट व शेयर ना डेपे सक्स्टा हक्न छ सुया बियाजना ठाउँ त ठुले जुल मेगवाले सचिव खुइ सोगा नेवा मिजो जना हन नप्ला भएको डहेन्ट नि उबले टकै त ठोप प्रस्तोता शान्तरा साके त बेर बियादिस ठाउँ त भा लिबा हन नप्ला